Ikundi kimontere cha mawai kurombanga bana kawira na mutungerio ya kuru kaunti ukarambuka ile mia kuingia wira na bobo kubaki gina kiraba berite kaitana kasiasa akuru babari wane bagukurukira kagita komu kimbecha gantune na nontune ndi bakwenda wira ne bokwingwa kenda bomba wicho kiria na uchete tya nambere Dennis Mugende katumnyivichio Ayaeo ye kuru bagikundi gya kanyirifo kominde mushine omawa yembesa uthi bare batrimene kenda gutuma iromba yao ria gutetheru na mbesa cia ikundi kiri obisi ya ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ona kinya obisi ya murungamirio ekuru Elizabeth Karambu akairemia kwao ninkuromba thirikari yetu iria twatarire tugwiritwe na twina wendo bunene ya Ruto uria twaringire kura na Kawira Mwangaza na Mutuma itubaromba borerie kundi kiokara mianke mingi nikenda bakinya antu ibenda kubwithinya ngugi indi to lakini bakaremerwa imbesa kwao ninkubaromba bururi etwenera Jesu nke beraga atire ekuru baba ukurira ke thirikari na tika nkorongwaki utote kumenya ao ni obeja akuina ikundi giki gitirimanaga kienine kia mawata kio mawa stadium ni gikundi bakwathira beka gatumithitho tukai bagatethia baria batiguciomba maturene na kuthithia mirandi ingi ya gukiria uturo na bo bakongerwa tharine thirikari mantu jagira nkuruki thai nirio igita riao ria kurikanwa utauria bekairwa wirane igitene ria siasa tena itokerukira kwe murandi tuthithacia kasua gatune ikunenkaneria kwe murandi tuthithacia lakini tutiomba kuendelea na ugatu ikibarene giake na tugwate bwega atonkie bwega bwana number 3 nitukwenda kinya muneno county utwatarire jawe kairemia itwamwendete na itwamwendere bwega na twamutara kura na nkoro emwe itukwenda kairemia mama county na kwamire kundi ke bwega Dennis Mugendi, Weru TV, mushine omawa, kaunti ya Meru.